Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Job R ke NPP, R Congress, Way UDP, Harib Hoy, Shaplen ki sitting MLA ke Roy Bot Sning. Hakan ni ke kenti jong senam R hajar apnai baki pat ba ke jela, kilapan thamai banjit biang ya kita ki nomik match ke yang dorbar tauan, Kejela bat Kumbalong Harib Hoy District hadim belapan benano mentah kesni ya ke results ke parti Kongres ke parti NPP kelayo ban kurmar art seat bar ke UDP kelajop tangsi seat nakisan teli ki constituency ke badan Harib Hoy. Hakani jingkut benai ke result armut ki MLA berem kelasyapan liemno bakuntup yuba George B. Lingdo ubelasyapan ram ha ukurtang ke NPP uba daman bat lamarin na Roy constituency. Paru ba Jason S. Maulong belasyapan remno hau Dr. C. Lingdo na Sning constituency. Ki kurtong ki belajab hakani ke kenti hadin belajit ma de kipat ba ki kentup yu kurtong ke UDP bat ubaderu sitting MLA ke nongpo uba Meryl Bonds im ublayo ban kur hadu kat saw hajar kendai sepak saw po votes bat bawan baat kadai ke kurtong ke Kongres ke Kongrona Kindaj ke belayo ban kur prahajar aspa sampu saw votes. Ukurtong ke NPP na Roy uba daman bat lamaria ulah penremno uba George B. Lingdo dah ke baula yo ban kur hadu kat lahajar kendai sepak saw fulai votes bat uba George B. Lingdo uba day sitting MLA ulah yo ban kur tang kat lahajar lai sepak kat way votes. Hajirang constituency uba asokena soten sitting MLA ke jirang bat ukurtong ke NPP ulah syak jit biang kumunong nikmat hakapin ke baat dah ke baula penremno ukurtong ke Kongres hadim ulah yo ban kur hadu kan arajan rispa kendai po votes bat ukurtong ke Kongres uba Adrian L. Milne mulayo ban kurtang kadwe haja nre punyo votes. Kiway de ki kurtong ki pelayo ban kori ke 6 job hakani ke election ki kintup yu MLA berem ke Sning Dr. Celestine Lingdo ubalayo ban kur hadu kendai haja kendai spa nyo votes bat ubawan ba arpat ude ukurtong ke UDP uba Sunshine Makri ubalayo ban kur hadu prahaja nyo spa supply votes. Nakal yang ukurtong ke Kongres bat MDC ke Mahati ulayo ban kurbun bahar ke jinjam dah ke ulayo ban kur hadu khatlai hajar aspa nyo fulai votes bat ukurtong ke NPP ba Shampang Lindo ulawan hakedan ke baar ulayo ban kur ya ka prahajar asundai votes. Poll 1005 votes. Candidate number 2, 1,309 votes. Candidate number 3, Balini Kharpani of HS, 1,044 votes. Seguro, ay kubleng ay nulu kubleng terkenal, barang ay kubleng ya baru ini kipat ba, susu konstitusi bulan sana
dengan trikam mengenai bahan dan bertahan cakri. Betul, nggak dia trikam apa? Ketahui kecangga dalam pendek. Begitu uji terang kejumpa pasal den. Saya kejing sekri ke kamti kena iki hakane ka term ke baar ngas ngongu sisya upai ba ubalasannya hanga hakane ke genti bat kajing job jonga ka kedau syairu ba ka bor jong ka pisah kamde na dong sedong hak election kajing kajing senya ba kajing sekri kadang trekam kajing angnut kalong manuan ra sibun ki kampen roy hapok ka constituency bat kumjuru apok ka jelahi baro ka wei ban yasimenta haki policy making giba per lengba ka assembly ke jongi So wanai kubli ya ubli try kendrat ubala yalam belari bala sumar bangila ban poi sau thong jong jing job hagane kesngi ngai kubli ya ginong kersan paro ginong yalam gi bahing gi bahasem ginong tre hapo ka UDP ki well wisher i mei jongi ki men gi para gi bahing bahasem paro ki leaders jongi ki bala tre sitom mit batsni bangala ban poi sau thong jong jing job kadai ge jing i jong gi pajba jong nong po constituency bat jong chamri boy mar ginang ben sibun ki agenda ki baginang hapan beteng agi por ki beladet ki mela persang bantre te ubli umsom la ino ulai kene kala sajisin bagan mi khmat ya nong po constituency bat ngi scam bangin tre sitom kat bala agi dik san stem ki banwan bat ka jing i ki jong pajba bagila agi jing senya sajisin bagi yo jing job ka ba dan buram agan dik sen ngi scam mangila aban yalam pajba agar kom ka badai Pori wajukren ka lat yo kam yo jam nyagi kun samla ka kot ka khia ka puli ka puthi umbam umdi nang tagilenti ki sengkin kini sipun kini kimat ki bakongsan ki isu jong ginong rep kidi ki bahakmat ki ba ngilaju persang na kapor sa kapor ban buddin ki kam jong banjing penbet yo khap ki put usam hapo ka jelame kalia kalau ka bakongsan ka badang sateng ban penti kena baktin khasi kidi benrung khnit ka bapra kidi ka badang sateng ban penti kena baka ILP gede menurlong gadang sateng bat gadang dan sibun kini kimat ki badang sateng ha ka bangi scam bangi yo kena kala sa sisen ban mikmat ila ban kit sisa kena kalongkor jong pai ba kong ngasoban penpau ya ka jing songu eu blai ta kenrat i ki jing kerku ka ba ulai yangi ya ka konsensi ka jingi bat karpang hamtam ha kene ka sngi ka bangi layo e ka jing job bat ngapen pau ru ka jing songu ya kajian kesem baru nangta email pa jonga nangta kipmen para baro iskurim ikun kiti baro ngapan pau ke jing songu nangta ngapan pau ru ya ke jing songu ya baro ki leaders jongka National People's Party ki balaya trestom nado i MDC ki leaders baro jongka National People's Party ki bala trestom ki bala do thia do dem hakine ki live nai sau banai na ka banta bangin yo ban khat yo so jong jing job hakine ka sngi nang taru ngapan pau ya ka jing khublei ya baro ki nong kersan ki bala ai ya ka jing shane anga hakine ka sien ka baar hakaba ngalayo beng sa sien ban mikmat ya ka konsensi ka jongi hadian jong ne jing job kumba play hi ngila hak election campaign hi ngira ki manifesto kita ki jingkular ku jungi supaj ba
Gani lekat bala ban pendep ya ki jengkular ki ba mengingila klei haka por bangilet ban campaign ban pensotho ikpaj ba kata hi ke bangin hab ban budien nang ta bangin hab ban pen scam ban ngin penjana susu agibede biki kam ki ba mengingila le akini ki sansnam nang ba ka konsensi ke jungi kalong ke konsensi ke baki state abaro ki benta kabaningkong Ahmad kadai ke jing songu yo blai try kongrat nilong ba ke jing alam ke jung u bangalong kumne ku bangalong menta kejing kublai kababut nang ta kejing kublai ime jongai don lang ni belakha lapun yang ilok jongai bijunan senda bagi kon bro armut kejing kublai ka baar kalej syabaro kinong tre jong ka parti kongres klam dan nyau kerteng you know kejing du tia du dem kejing tre stom kejing ki ka bangam don tlik shu ban batai ayu i kejing tre stom kejing ki met ban mensim aso ban ai kublai 6000 ngu nam ta kejing ki namar kejing trashtom mat kejing kejing IT kejing ki na ka menta kani kam hakani election ke bamenta kejing kublai ke babut nang ka kale sigi paj ba baro jong ka mau hati konsensi ibala jet yang ada kejing ibala penjob election yang ada kejing klaim ka tengka daga jing kila jet yang ban ngalayo ban tam hadu san hajar tam hakani kesi kani ke buram ka bang kwa ban penpau sigi paj ba jong ka mau hati konsensi baro khot ibla ai ke jengkersan nak mentah jonga boleh subun ya pigi paj ba long kersan baro jong ke parti kongres ke jongi ibla penjab dan buram bat melawan rak sisa ya ke buram nak mentah mau hati konsensi hi baro ko kita gede ke jeng kublai kibang kwa ban ai hakne ke po ngapdiang ba mau hati konsensi kadang sadin bat ngamla ban jerlut hang ni kapor kam sya yang bangan jerlut hang ni ngre ke ai bangadon ban ong kolong ba ikam kiba pensi UI kiba ngatrai itahi gede ke step kiba ngan seshim kumu nong yalam wat kumu MLA jong ka mau ti konsensi